umva muvandimwe iki kiganiro kirebe ariko ukore subscribe kuri T Benjamin TV. Mubahanzi bo muri Gisoro anje umuhanzi wo nemeraga ni Saxoro. Yeah. Okay. Yeah. So akoze byinshi kandi ageze kure kandi ari no kudushiraho inzira kugira natwe tukomezemo cyo kumukurikira. Kandi rero Saxoro ntabwo avuga kumwemera hari wo gusukuza ngo uramwemeraga abaringi bakisoro bose bemeraga Saxoro ugeze kuri baserenda MC bose bemeraga Saxoro kuko umwana afite waka kubera impamvu ituma bamwemera kubera yerekanye cyari cyo. Okay, nje nkanje ng'umuntu ndiyemeraga but Saxoro akoze umurimo munini cyane kubera at least music ya Gisoro ayijyanyeho no hanze urundi rwego no kuva mu Uganda akaja n'ahandi East Africa. By the way, Saxoro abantu bari kumviriza T Benjamin TV kano kanya. Saxoro is not a Gisoro artist now. Saxoro you see is no longer a Gisoro artist. Is a Ugandan artist by the way. Now you cannot say Saxoro in Gisoro, just Saxoro. You should put respect on the name Saxoro. I will supplement you because weho uriyo ngiye urukumviriza uri kureba hano live kuri T Benjamin TV ikaze kandi kugira ati tabaruka umwaka musha happy new year 2025. Hano twakuzaniye umuhanzi ruranganwa wamubonye ntabwo ndi bumwanzure nabagomba kwiyanzura kuko arashoboye kandi industry ya Gisoro akoze umurimo wa mani cyane amwakire niyumvire. Yes amazina nibayita Thunderboy Edize kandi abenshi baranzi ka Derek Akampulira kandi nyine turanga umuziki wa Gisoro umubizi tukunze kushiraho imbaraga nyinshi kugira guzamuke. So turabashimiye kubera muri kutureba kandi katukomeze. Ababyengo yitwa Edize Thunderboy. Thunderboy umuziki waje kuwinjira mu mwaka ki? So muziki nawe utangiye muri 2018 but because of the school nakomejemo nja mu kuntuza ku ishuri umuziki nkaba mbiretseho. So naje official naje 2021. So meaning you're still a student? No, I've finished studying. Iko nyine kuko mubizi kwiga ntagushiragayo ntabyashira, so anytime I can go back. Thunderboy n'umufumbira n'umwana wa hano Gisoro ariko Gisoro ni nini gira abantu bari kumviriza hano kano kanya ku T Benjamin TV iwanyine heke nyine. Ladies and gentlemen, kuko babwiye Gisoro ni nini bikoresha urufumbira ariko nyine n'agaciga urukimbiri nabyo twabigeraho kubera ndindo umukimbiri. So uwacu ni Kirundo Kasharara aho mukimbiri ariko bapfukiye iriya Mubende. Sonje nakuriye Mubende Mubende mbona kuzino Gisoro kwigirayo. So bene witu ababukimbiri ni baramusya kuno mwana wanyu Derek Akampulira Thunderboy Edize bado yina kazina karonji ati Derek Akampulira ruhanga kamuhurira kamuhamo talent akamutekamo talent ubwo numwe shongozi ruranganwa hano muri Gisoro ayinece shongoro cyo barita kora bibyo cyo shongoro kikizo kikaba cya hit mwana Soroyon so Akampulira wamjengura cha student no
okay, anytime I can go back, but I've finished my semester. So, but anytime I can go back to. bashobora kubwira abantu because you finished your semester. Wiziye course nanga bimeze bite kubera hari abantu bari kutwumviriza ashobora kuba yaguha n'umurimo wenda ugakomeza n'ipano yawe. Nuwe murimo anje umurimo wonkora anje ndo umunyamakuru cyangwa se I'm a journalist professional, so I do work out with the Voice of Muhabura, so I'm a journalist. You are a journalist. Yeah. You know, and journalist goes with music. Yeah, exactly. You promote your music there. Yeah. So it is a arababye ati indirimbo ye nikora byibyo. So ugiye kuri YouTube ngira ngo uramukurikira kuri za Facebook arahari. Social media zose wamusanga. Ugakora subscribe kuri channel kugira ngo murabona wakaye. Ushobora kuduhamo agapera abantu bari kumviriza bakumva koko niba hari abantu bwenda bashobora kuba barayumvirije. Ariko atemera ngo ni wewe wenda ari guhakana gukora ibintu wewe wayikoze. Tanga magapera abantu bari kumviriza bakora iki? Bemere ko ari wewe. Lwaki gwe olengeza nze byenkora se lwaki gwe ntokora bibyo Mahadi wa give my success benkola nyo it's my blessing wali wa neighbor wonga kola yo ekifukora nyogoroga se tujagenda gendo mukomu twali bato jontenere jako kino kyekiroto toba nateema ntazimu mutima kikyekikuluma tutika ku mizani zijja ku mizani sibijjo bino byange if you don't wanna waka kale ndeka nkule ye kora bibyo this year ya kora bibyo this year ya akona kesho nguru karunzi munonga kora bibyo this year ya kora bibyo this year ya so abantu bakisoro nyabo na mugomba gushigikira impano mwana afite impano hano ari kuririmba neza really ngira ngo murabyumvisha kora ibyawe ugu mwaka 2025 kora ibyawe 2025 so abantu batwumvirije ubu ngubu turi mu mwaka musha ba fans bawusinzi nawe warabahaye indirimbo y'umwaka like happy new year song wabifite not yet ariko ifite mu plan nanguru gupangira undi mwaka uzaza 2026 abagizi banje bari kundeba cyo ndi kubagambira ubu mwaka tizimada n'umuriro ni kuhemba umurokushi akuba January to February twaze kubaletera ka gospel kara hindise zina rya Rupanga then naka video nako twaze ukaleta akakeshongorako ugu mwaka twine byinji you just believe that we are going to give you what you want. Arababye ngo ni mada kandi kintu kiri mada murabizi mwese umuntu avuze ngo mada no ku polisi imbere mugira ngo murabyumva umuntu avuze ngo mada so mwitegure umuriro yaje mu industry aje kwicira ikintu kimwe kandi umwana afite hit yo ndimbo kuko muyumvisha yabaye hit ama radio gahano Gisoro Metropolitan Voice of Muhabura Gisoro FM barayite yababwiye ko akora bwa journalist ntabwo ari ubwa mbere mumba mwumva abumva Voice of Muhabura muramwumva agakorana na Voice of Muhabura so abantu ba uyu mwaka wabagiriye message cyane n'abahanzi bashiti bawe wabagiriye message uyu mwaka bagende bate bifate bate just advise them. So what I can advise my fellow artists is that you have to still pushing on because we haven't reached where we want, and ikindi ndabagambira ngo eshari ehari okwangana obutagaliza tulina okomyawo kubanga tulina ogendera wamu
and we see how we can develop solo music, Gezi music, and Uganda music. Kandi abagizi banje icyo ndabagambira ngo mwaka mugezeho kushaka akasente, muronde akasente, akuba akasente twena niko turenda, niko turukuronda twenda. So abagizi banje kandi mwesige na mukama aho kuba ruhanga niwo kora byone. So ndabasima no kubasima aho kuba mukagezaho kumpakira kurugaho natandikire na hati yamani yakigamba wayesiga ruhanga byona no bibasa. Tukurangiza ndashaka kugira menye producer wo guproducingira ninde hano muri Kisoro, kuko uyu muziki ntabwo usanzwe. Ukora muri Kisoro nanga ukorera ahandi? Producer unkora nawe kura na producer witwa ngo ni Jeston. Akorera abazi Kisoro, akorera aho ngaho inyuma ya Kanet aho ngaho. Akora ingoma neza kuko mu byumva yakoze indirimbo nyinshi, akorera abahanzi benshi kandi afite sound iboneye. So nawe uriyo ngiyo uri umuhanzi, you can reach out to him mukakora. Kuko wa Jeston Pro no producer uva Kongo, ni mushiti wanje. Ize Kongoli man, ariko ni umuntu ukora ingoma nawe ukavuga ngo ni umuntu uri international kandi aragukora ikintu abantu bagashima. Actually abantu batemera babashaka kuba bumva indirimbo zawe bakaba bazi ngo nta nubwo uri umufumbira tuvuga muri Kisoro. No, I come from Kisoro. Umuntu akumva nk'ingoma yawe akavuga ngo uyu mwana ni umuganda yakoreye kwa Daddy Anzu. It's true. Because Jeston has made something in Kisoro music industry. Ati waza nko kureba ingoma zarakora, urabasika kuzikompeyaringa neza ba Daddy Ande, ukazikompeyaringa neza ba instrumento wambara, ukazikompeyaringa ba JKs, ba Alpha benshi, but arateka muhati. Iyo arateka nawe abo twagamba akabasinga no kubasinga kuteka muhati. So respect my bro, Stony Pro Jeston, we love you so much. Wakoze cyane duhereza time kandi wakoze cyane kuganira abantu abafana bawe wababwira ijambo rya nyuma tugahita dusezera nyine twisohokera tukajya gutwika sibyo? Bafani bange kankoreshe urufumbira. Bafani banje cyangwa se abagira umuziki wanje, ndi kubashimira cyane kubera mu gukomezamo mushigikira umuziki wa Kisoro, mukakunda abana banyu kandi babwira ngo mukomereze aho ngaho. Niba umwana ari kuririmba, ari gukora gospel, ari gukora secular music, whatever, na comedy, as long as ni ikintu kiri cya art, turukubasaba mukomerezaho muri kutuhagira, twifuza ubufasha bwanyu. Then after we shall pay back to you, by helping you also maybe in different things. So Edize Thunder Boy, muri muhanzi wanyu, muri wanyu, ubu mwaka nari nababwiye ko mbafitiye byinshi kandi still ndi kubasaba ngo mukomezemo muri kumfollowinga ku channel yanjye Thunder Boy Edize, YouTube on YouTube, ku Twitter Edize Thunder Boy, Facebook Edize Uganda, TikTok Edize Thunder Boy, n'ahandi hose nuko tukomereza aho ngaho kandi ndabakunda cyane. Kora video this year and happy new year. Thank you.